إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون سؤال ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه وما جاء بعد الحج كيف هي حال العبد بعد هذه الفريضة هل يعود الناس كما كانوا من قبل الحج هل تغير سلوك المؤمن من شيء إلى الحسن ومن الحسن إلى أحسن فإن الحج ميلاد جديد يجب على الحج أن يتوب إلى الله تعالى ويجعل حجه فرصة لتسهيه آماله قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أنبياء لاتنو أنبا جميني أنبا يفدلي أنبا أنيني على في أكان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جوغو نيالاي جوم من كندا ودي كندا بغاي نيالاي جوم من فيلي كندا بغاتي سرولا أنبا سيريا ما سيتي مني باتوشي لما كاكاني على كلم بيوتي جنيوغونتي على لا أنبا سيريا محمد ولكا جون ولكا تشيدين دو كسيني نما باكا ana ka dunke wana ka shebau ala ko kisi min ka chakosobe no temena ka boye mu'minu nyinin kali dobe silama kelen kanki yere nyinin ka wala wonyinin kali ye jumaye mumbe hiju kofe ni hiju kera mumbe hiju kofe jonka ali halaye jumaye nin faridayi ndili kofe yalau hadamadun tara hijula yala hadamadun sagira kaboy hijula kake komi ubeta hijula tumbe chokomi yala usagira o choko korondirawa ube sansemanana hiju dew yala usagira sage chokola min kanye kateme kata wakati kawa yala hiju aye mu'minu ayu kala halaye lemawa kabo bara jugula katanyumana kabo nyumana katamin nkanyinu ofana yawa nyinyin kanu kankake ankado hiju ni mogomi hijira hiju nyana abe komi bangera jiya kuraide abe komi bangera kurade kana jiya kono parce que ciden de ko man hajja wala muyarqus wala muyafsuq araja ka yawmi waladatuhu ummuhu ciden ko ni mogomi hijira ima fashire kuma ke ima ala sosoke ikan hijula ala kutamake hijula ko isagira ko mi bayi wolo chokobi ni junubutila wala wajibilembe hiju donka ani mogobbe kere la munun tara hijiro la awajib lembu ka ukatubi kata alama uka hiju inke
ka hiju inke wokazo doye ka hiju inke ko doye mimbe ke sababu ku ka baraw nyawu bolo ala ko qur'ana kono akwa beka tubi kata alama mu'minu nayo ke abeni yorosoro ala ko ayawre kono ako mu'minu aye tubi kata alama konanja tubu ala baka junubu yafa abawudo arjanna kono ko be boli arjanna munu sankantono yiru koro balma hiju ko fe fen folo mi na be nyini mogo kelen fe ni ala ye nema ku ye ni nema belebele bay kan no yakkiye katamma kana kata silamiya jonse nduru na do ko be ni mogo min ta ye nafila de akanka hakili jigi ko jiya wakatu kasuru chogomo kateli chogomi de ko lagara fana nali kateli o chogo kelende la hiju deun tumbella benna mbeta hiji min tolembe makka sisa akadogo hiju wakatu tile dama dowdelo tile jatelawndelo o banna hiju deun sagera ewa lagara fana jiya sigibe nin chogo de la de hiju don ni don jatelendo chogomi jinya fana don ye don jatele hundin yawma yarawnaha ka'annahum lam yalbasu illa ashiyatan yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha yawma yarawnaha ka'annahum lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha yawma al-qiyamah do fana hada ma don be jinya sigi minan ni chogodela abe komi amma foy ke jinya kono ni sogomata kelente ube wala fela hiji don jatelendo chogomi nu banna teliyala jinya fana sigi bo chogodela hiju don teliyali jonna o ka hakli jigi wala afulana ala katanu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ala ko ala ka fasamanta ani ala kan nema min bauka ayenni sonjano woye wode kausa katima benin janna fulu min faranjonka hijudun ka ala barikada imalu ala daawuda sukra wa khalilu min ibadiya sakur ala ko daawuda kamugo kuye ala barikada barawke comme mugo munumbe ala barikada ala ka jowna ko ka dogode ala ye hijun nema ke munu nye katakana ala ka barikata ni nye nema belebele ni ala ka funnan shirade ni ala ya kiye ala barikata oka ni otemena ka boy ni ala barikadara iki yere koroshi hiju in kofe kana barake bara mimbika hiju chiya hiju nkele kofe kanata ala sosoke munu mbika hiju baraji nagasiri ala ko la takunu kallati naghdata qajlaha min ba'di quwwati ankasa ala ko akanake komi musode wala takunu kallati naghdati qajlaha min ba'di quwwati ankasa akwa kanake komi musode musommi nyaka gese parta kanye gese parta li ko fe kanye ayre ya be gurja donc wi ka hiju kelen ko fe kanika hiju gurja de hiju be gurjani jumaye hiju kelen kofe donc ko iyelema mugom min ni fulan ka fo ya tara hiju yoro la iyelema na e kera tawhidi tigiye ini bidiya tara hiju yoro la iyelema na ikera sunna mogoye ini alla soso tara hiju yoro la iyelema na ikera ala bato kelaye awa hiju in kofe kanatika hiju gurjani fulan ka fo ya tuguni de ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ala ko cide ma akon ne wahauci ema komi nye wahauci cide un toma enye chogomi eni ka cide nya fulede ni ye fulana farane ala kambi ka baro be ciya mogo hijulen ko fe ni ye musriki yake doro fulan ka fo yake doro ka hidu ciya ne bolo aya yire koroshi akana ka hiju ciya de tuma mi suratul an'am kono alayin nabi nyuma utanu ku wele kan nabi nyuma chama mugo mugani duru nyogona ala yu wele ku tanu
aya labako walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'maluna akoni nabi nyuma munu fule ni ninne ala yujate ku tano awuye ni nunun tunye fulana parane ala kantumbu ka baro bejiya wala ka hiju kelen ko faye hiju koroshi kana ciya ni fulan ka foyaye ube ubaraji kana nata nagashi ni ala sosoni junubu keliye wote menen ko fe mu fere ba nyini aka dume ala batoka hiju kelaw aka dume ibole hiju la dume batoka iki kanyana maya beke alaye qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu cide nyode fo ewa aya kono aya kalan aya be suratun al-an'am kono qul inna salati wa nuski ala ko cide ma fu yembe sallim minke mbe kantigalim minke wa mahayaya nkanyana mayabbe wa mamati kasaya ko fela be bara lillahi rabbil alamin babbeke ala kelem pewde la sharika lahu je nyogonte ala minna e wanya amrani ode e wa hada madika hiju kope kontine ika bara nyuma wula kontine bara nyuma wula de iki kanyana mayabbeke ala batoy mu wore be nyini hiju kelawfe as-sabat akasabati aw tade makka ama foye makka ni qur'ana ni sunnate tawhidi sunna wo doronde be naye bidiya bara koni ye makka uye ye bidiya kuma me makka dunando de taranaye me makka ka wirete de ibasoro bidiya iya ye dunando de bolo ataranaye ube o kuma fulanka foya kuma minniya meye ube ewa bidiya kuma minniya meye dunando de taranaye sino makka koni foyte ni tawhidi ni sunnate aw aye tawhidi ni sunna mi ni aya ye makka aye sabati tawhidi ni sunna kade balma fenworete awnde be nyogo nege ya fana fenworete ko ni tawhidi ni sunnate aye sabatoka yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya fil akhirah ala ko le ala ko abi mo sabati mo munul liman yara ko ale ala bu sabati ka jiyanya na maya kono be kuma sabati le unde fo o kala gara fana kaburu kono la gara fana ko kuma ube sabati de donc aye sabati de aye sabati sunnaka fe ngorete ni qur'ana ni sunnate mbalmo odi ato alikaba kanda soro yorode koy saudi e kanda soro yorode ni mogo min tara ko ne tara chogo min nana ko mogo shima se kanne yelema mben chogo korola ema ala tanu ka hijula de seydu gun jubairi ko ako bara nyuma ta manse yede ni ye bara nyuma ke doro aminali ta manse jumai ika nyuman tuwala men ni e ka hiju ko fele de kera ko ne tara chogo min nana o chogola ini fulan kafoya min bora ya ina na i kontenere ka fulan kafoya ka ewa ini bidiya min bora la ina na i kontena i ka bidiya ka ewa e ka hiju kera to kaje parce que Allah de ko Qur'ana kono inna awwala bayti wudiya lin-nasi lalladhi bi bakkata mubaraka wa huda lil alamin Allah yere de ko alikaba e kanda e hadama dawni ni eko e tara alikaba kun tara chogo minna na wo chogo ko mo wote se kan yelema ni aya e mo barake ni aya ma fonya ema wa huda lil alamin wa hala ta'ala la ko yawre kono liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru Allah fi ayamin ma'lumat ala ma rajahum min bahimatil an'am liyashhadu manafi'a lahum ala yere ko hiju kunye munye puru hiju don ka shereya ukan nafa chamanye uka shereya nafa chamanna nafa chaman min buye maka dina nafa de yo ofoloye ina tauhidi ye maka ina sunna ye maka ina mushrikiya keleli ye maka ina bidiya keleli ye maka ina alabato ye maka ina fonnan sira ye maka doni ke baga ka kuma ni tinya ni mo nyate laje ina ye maka ina jiyan na faye maka
ليشهد منافع له donc hada made shikani yere tanu ki yere majamunu oye kontara chogo minna na o chogo la wote heray fo makka tali ki sansede ko hi fo hiju ka e sansede donc ni mu hiju ye mo munu sanse aye sabati de wodi atoni sufyan ibn abdullah as-saqafi qala qultu ya rasul allah قول لي في الإسلام قولا لا يشأل عنه أحدا بعدك وفي رواية خيرك سفيان بن عبد الله الثقفي أقول عليك تشيد ما كتشيد كما دو فوني إسلامية لا كما من ننت مغويرين ينكالا إكوفي وبي كما من ننت مغويرين ينكالا ني إتي تشيدن قل آمنت بالله ثم استقيم akwama afon tigi ala kelem pewde mbe ala kelem pewde batonte foy batoka faraka o kope ka sabatoka wala istighama aye sabati de hijidon aye sabati tauhidi kani tauhidi mu mbora saudia aye tauhidi minye aye sunna minye aye o sunna indeta aka sabataka sira worete ni sunna te koy وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله دي سورة الأنعام كنو أكو تشيدن ننتاسرا من نانا كو أودي على كسرات تليليني كو بكا تغو أودي كو كنا تغو سرا مشينو كو دي نوباو فرا كبو على كسرا سرا مشينو Abdullah bin Mas'ud ko hadisa na cidenye ni ayat tawsiranye ani sebo sigile ayet teren doti terenja ka tile ka ci o ko fe tere ayet teren binci ka tile teren kini na numa ayet tere mise nu ciye teren bam min tile lendo ako wa anna haja sirati mustaqima fattabi'uhu ako ninde fule alaka sirati lelenye be katukunin ko ako me sira misanu munu tere misenu fule sira kinina sira bayi tere tilelen kinina numala ako nunun de fule sira misenu munye ako ni sira miseni kelen kelebe hada madin shaytane do jolemba kunna nabe mo wole katama minye pidi akram mo we donc sunna aye sabata kade cidenye wasiya keni ode jinya sosoli min fule ninye jinya manka min fule ninye jinya tabolo chama min fule ninye cide maye me aya afode innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayhi bin nawajiz وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار هذا ما دوم بجيا سوسولي كما من نتيجة نافو أكو سيبوما أكو نمو من يسيجان سراولا إبنا فونكو نيونا كما نتابلو كما يدينا فلو من نتابلو كايرا فونكو نيونا كايرا دينا كونو تيجة نمخارجو كمونيا أي بودا كمونيا أي فرا كمونيا وعليكم فعليكم بسنتي ni tabolo chayara jilina kono aye tabolo chama imbila ni tabolo kuraw ayu bila mbawma akanne ka sunna deta aninka kalifa nanu munun kandara uluka sunna kofe ayode mina aka mina na nyuna kata ka jiruye akanatila aula awa ciden ko wakati ni siraw chayara tabolo chayara fonko nyogona ni sosoli chayara dinala akwa wakati kokuraw dinala aya yire koroshi kokuraw la kokuraw dina kono aya yire koroshi kokuraw la kokura be bidia be fili be tasuma de kono awa ani sunna ni tauhid min bora saudiya aye sabata kade foi kana wuyele maka bwaka aka kanyana mana ka bato beke alaye kala ka wajibu koroshi alaka fardaw ala yode fo hadisul qudsi yakunu aquma taharraba ilayya abudi bi shay ahabba ilayya mimma aftazartu alayhi akunni ka joma yere gerene ala ni foye min kadinye katemen ka fardawka
وما يجعل عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا حببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها ورجله الذي يمسك بها ولئن سالني لأوتينه ولئن استأذني لأوجينه ala ko jonta yere gere ale ala la ni foye min kada ye katima ka fardawka ibode hijula ijanto la ka fardawla de fardaw kaddi udi wakati la ni ye che ujurati la ikata jama salli yorola aw ala ko fardaw kofe ni jonte wuli na ba yere ne gele la ni nafila wala na ba gere ayere gere ne ala la ni nafila fomba kanu ni ne fala ni nyinka jon kanu mbeke a ñew ya be lajeli keni ñew mununye mbeke a tilo ya be meni keni tilo mununye mbeke a bolo ye a be meni minali keni bolo minye mbeke a sewunya be tamani sew mununye mana ala be nunun kolosiye awa fardaw unana ko duru de jose duru de buni al islam ala qamsi shahadata la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان سلامين نيجون سدورو ده يبوتو هيجو يرولا يبودي هيجو يرولا يتارا فردا دوكي ميني على كفردا سالويه يجانتولا ده كيدون كو سلاميا جورا جون سندورو دكا أفولو يمونيه سيركما فلا على كلمة بيوكا فوي كنافرا على ikam muhammadu de jatemina ciden de jatemina ko ale de cira sirate mugo wore sipolo ni alete wannan muhammadu rasulullah mugo chamman fulika muhammadu rasulullah fota kordo ta manado muhammadu rasulullah ni ba corona manado ni be barake nay ta bolo wore te ye e bolo ite mugo shika kuma mina ka kuma ka ite mugo shika ta bolo suganti aka ta bolo ka mi hari bi nu ko ciden kote hadisa kote e ba fo awun ka karasalan kaw kote ube awun ben nin tabolo de ka muhammadu rasulullah amanya ibolo ita do ita kordo ya foli minke kuma fubida donc seri kuma e wa fula wode ye josen foloye fulana farla salli duro kana wucogola sabana jakka kapo nani na sungalo kasu duruna de fule farda hijunya awa abolen ko fe hijuri ronda alaka farda munu fule nenye aya janto alaka farda wulade farda nunu ukana una chokola fen kana manku ula itumbe makka kesiri min tumbila itumbe bato minna farifoni min tumbila makka haribi o farifoni ka sabati buru wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin ala ko cide ma ittige ala bato fo dankan yakana ima bato ye fo sayade fo saya ambe ala deli ala ko hakli man di hiju dew man islam kelen kelema barakallahu li wa lakum fil qur'an al hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al dhikr al hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتقوا إنه بما تعملون بصير بل anye sabati ni tileya min fo ka sabati ala ta ka fo saya ala ya ka cide nyere nyamara na ala ko cide ma fastaqimu kama umirta akoy sabati ko mi nyi nyamar ya chogome o man taba maka ani mogo tobira ka farika abbe ka sabati ni ala ka dina ciyaka wala tatqaw akana dante mede innahu bima ta'maluna bashiru ala abe barake ala babeye o ko fe mbanmaw ala ye mu'minu be nya maryani istiqama ni tilenya ni sabatiye tauhidi folen ko fe
على قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه على قل تشيدن ما أفوي تشيدن كافوني على قل تشيدن كافوني قل إنما أنا بشر مثلكم ني هذا ما دندكم أو نغنا يوحى إلي مين ني أو بنغنا وهو بنا نما وهو تنا أوما على وهو تنما أنما إلهكم إله واحد ko aka bato fenya bato fen kelem pewde ala kelem pewde bato e tinya kelem pew ka bato fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu ayatile kata alama aka sabate ala kelem pew bato ka junubu mununyi kataw munun baw soro akala ya fadel alaka ya fawma ola o ko fe mbanimo ala ye minye al istiqama ni hada madin sabatira tinyaka aka gelede men ni yechinya nyini iya soro isabatira ka fosaya ala ya sarafu innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu alla taqafu wa la tahzanu وابصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بل من كسبتي على تاكا كسبتي توحيدك كسبتي سنك إيكنا سنة فرفويلا جنيا كنو نمو من يوكي على كوني سيانا أنا إما malikaw nema malikaw be groupe jigi utigu kade ki hakili sigi tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu mogo sabati bagaw nu ulu nimbe bo nema malikaw be groupe jigi kade ki kibariya ko akana sirade akana joro akana sira kana joro ayen ni sonjani arjanna ala ya arjanna billahi do tawuye aw malikaw de yaw bisi nyogo ye jinya kono am de be kaw bisi nyogo ye la garafana akado min kada nunye obe awye la gara min kada nunye obe awye la gara ewa pe mo fe na ya wole ko ala ko kawye obe awye la gara o ye dunan fana de min bora ala fe masam min ye junubu ya fany masani nema masai balme ambe ala de la kan sabati dina kala ko kanye hiju denw hiju kelen ko fe yere jira ko be mununa ciali ko be munna yere kolosulu made ni bora hiju la ala ye nema kenye e nyere ka dumuni do tobi ube nka kantigel pendo kantige kala barikada ka du kamo wele basi tola nka ni sonja nka dumuni do tobi ninka dembaya ka du basi tola ube mugo do ko kake nka mugo masina awan karambas karsa masina bora hijiro la nema dero ni sonjara nka saka do fagaye ka dumuni do tobaye ala barikada ni sonja basi tola nka hiju dembena nka ni sonja nka ta kumbe nuna nyugo na basi tola hadisa usabatiruka asiru sabatiruka don ko ka kuma be nunu ka basi te nununa me minye konni bora hijiro la kotile bina ni tebo le siri tola o yebidia kotile binani etego ibeto sokono de fotile binani kadafa lesri tola de o yebidiya ni bora tu ewa hiji yoro la yoro kadiye domi betay mi iki yere koloside junubu ko de ma fulanka fo yakko ibi yere koloso de ma ewa minye hijulen ko fe kakanu fo mogo ka foyma ko alhaji ube musodo ikafo hajja nimboy ka hakiri la de abe yere jira de wole lejina daima libosil ilmiya inyinin karanninna konni mugo bora hijiro la ka fama ko ala hajo be chogodi uko atoli de kausa ika to ikanake hada madenki ka barau ke alaka mayere jira kana yula ala de beddu sukundo ala de beddu sun kala si bagawu sara me eyere kana kanu ko mugo ku wele ko ala haji hari nuyu wele ala ikana swama ika toye Sheikh Ibn Usaymin nyinin kara ni mugo min bora hijiro la ka fama la haji ako qata ako ni nya qatawde ikana akanu mugo ka fu ma la haji uko ni mugo ema fo mugo ka fuye men ni mugo ko la haji bon ako ka fuye ko to ikani wele ala ko pasige
ani abese ka do yere jirala ani yere jira kasuru fo e ka wele ala haji de ko e bora hijiro la fo e ka to ka wele ala haji de akwa be mo wele kata yere jirama min yanka sheikh ye sheikh albani ale nyinin kara ni mo bora hijiro la ka to ka fo ma ko hi ala haji be togodi ale ko bidiya ton ako bidiya de ro mo bone hijiro la ka to ka fu ye ko ala haji ki to ko ala haji ko ye bidiya ubi en musoto ka to ka fo ko haji o ye bidiya donc aya yire kolosi nin toguma itari ka hiju ke ala kamade ka dusukun kala silen ka to parce que numo do fana be nu bora hijiro la nu ma fo la haji ko ye hasidi de ko hijira ita fo ne mala haji ye hasidi nimbe mo mi hakilila nimbe se kay ka hiju baraji nagasi bolo nyi yere jira de yere jira be do etala donc aya yere korosi i poto hijiro la ki to yere makka ka la haji ye yere korosama i yere kana mo nyamaro ka fuye no ya fuye ko mo kani wala la haji ku weli to kola ube tumbe wala chogomi ka koroy ko kay i kani wala la haji la donc ambe ala deli hiji donc ka hijo ala ka ke hajjum maburuye ala ko ka hiju ke hiju nyumaye ko ka hiju saraka ari jannaye ko ka hiju ke komi cide nyere ya fo chogomi ko hiju nyuma sarata ye ne arjannate ala ko ke hiji dawne ala ka ku ye nu boru ka junubu la komi ubayu wolo chogomi donc abolen ko fe junubu la ambo jigi hiju denkelen kele ye akana yere no go tugunu de ususa minye fulanka fu yanye minyo nyalendo anka jamana la na kera tauhidiye jamana yun kono mushrikiyane fulanka fu yade kera tauhidiye tauhidi kera mushrika ya mugoboro tellement que doni ke baw faratu lendo u jodento ka joyorola tauhidi yele manaka ke shirku yele manaka ke tauhidiye sunna yele manaka ke bidiya yele manaka ke sunna ye ko nyuma yele manaka ke ko jugu yele manaka ke ko nyuma mumbo ke sukutul ulama ni jamana ka doni ke baw yu dade ku ka jifaw makara ku ka nyana ma yan makara ku ka balo chogon makara ku ka lafiya makara kan ikajiyata ala ka dinaka jamana imbeke chogomi abeke o chogodela ode beke jamana na ka doni ke bagaw yen jian lafiya ni jian nata anim balo chogo nu yo bila dina nye anka jamana imbe chogomi abeke o chogodela sino ni doni ke bagaw jora ka ala ka tauhidi kele bantia ka ciden ka sunna ka bila uyere ka jifanye ka bila ukanna songonye ka bila ukalla fiyanye balimo jamana inteke ni chogola donc ambe ala delide haribi hakilini nyumaw tauhidi alanya siranya ala ka di jamana ka doni ke bagawma ani population be ni dina nyumambe soro jamana inkono ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.